ula etintweni letinyenti tindlondlobale emnothweni likhule licine libonale ukuthi liba live njoba siphokophelekwe ukuthi sibe live leliya ubitwa ngalelinye ilanga kuthiwa i-First World. Kufika ku-First World idzineka i-support nemthandazo longiwo la uthandazela ukuthi konke kuhambe kahle ukuthi hawo bandla leManazaretha selisibekile kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu nemusa lomphaka. Manazaretha bangibikele labo lenisebenza nabo labanibukile njengoba nelinyazo lezulu ukuthi cha konke uhambe kahle nani niphatheke kahle lapha kithi eSwatini njengoba nibambisene kunalaba la kithi eSwatini sekunalaba nababuya ngaphandle kuleli la kithi kepha nonke solo niphatheke kahle kakhulu eSwatini. Siyakujabulela kakhulu lokho ngoba sifisa nembala nani inhlalo yenu ibe mnanzi ndothandaza nemandla namakhulu konke kuhamba kahle. Manazaretha ngiyati lokho ukuthi la lilungisiwe lelanga ukuthi kuyoba kuleviki letabo le weekend nembala ungibikele linyazo lezulu ukuthi lo msebenzi imbambamba lomkhulu kodwa wendiwa kuleli viki letabo kule weekend letabo kepha ke ngaloko ukuthi ngidabe ngingasekho ngidabe ngisale ngathi ke akule viki leli kule weekend lena angisale nginibona nginivusela Manazaretha. Kepha ke lokhu akuvali Manazaretha ukuthi njoba ngibikele lunyazo lezulu ukuthi umsebenzi lomkhulu weManazaretha bowulele viki letabo wale utogubha utothandaza kahle ngale weekend indlovukazi njoba itabe ikhona yona Manazaretha lokusho ukuthi ke kule weekend lentabo nitawubonakala njengoba ndabe nipheleleka ngetikhani lapha eManazaretha. Kepha senawati ukuthi noma nami ngiyabe ngikuletinye tikhanga nemthandazo ndabe nginani inhlitiyo yami itabe inani kuko konke le ndabe ngikwenda ngabe nginani nami ngabe nginthandazela ukuthi konke kuhamba kahle ngikholwa ukuthi lunyazo lwezulu nani Manazaretha ndawuchubeka nisithandazele kahle konke uhambe kahle kakhulu ukuthi ngalamavi sibonga konke impilo lenhle nekunibona nje sibe kanjena sihlangene siAfrika sitogubha lusuku lokwati ukuthi uNkulunkulu uyagujulwa empilweni zabantu nani nje nilibandla leManazaretha nikhombisa ukuthi uNkulunkulu wakhe masiko kubo babemkhulu ukuthi sawuphila ngawo lapha lamasiko abekavela kuNkulunkulu iqubo lwakhe. Ngawona sibona nje libandla leManazaretha libambile livele lithandaza uNkulunkulu ngalobuve beAfrika. Siyakujabulela kakhulu lokho ngaba libandla leNazaretha sithi lana ibambe khona qhubekani nibambe njengoba niqine kakhulu ibandla leManazaretha lanze